onyo burai buru nyanga nyangu kurugoro gochinse gato basi we expect kende paka wo nyanga nyangu. Okay. Nditenga kira ba msie be kaunja nyamira ngamba yamono. Aso kwere emotion yoko murushya bisi omugabara we kaunja nyamira musti mu minyalibo asoko bo nyanga nyangu yani ngamutepetevu asoba korali bwaye. Lakini babuli nga nebe buyake onye bakorrete kene. Impeachment yini go banye sokiri ekene kabisa batatu kumurushya bisi asengi njo bakorali bwaye barubobe. Tetokanga igobairite impeachment yeye era oboe ababwatokire chibesa bana banda bagenderete kotebanga ki baka bwatokire chibesa kidogo bagenderete kona go samnyora na impeachment yeteri guchihande bana banda bakona gukwana. But kakini ngikire nyamira sema kweli ngikire nyamira isu alikuwa bodi kisi county butuko okuruganda chamiri okona usune ko gwate gari yao chitoji chioga taigange saa 1 saa 2 na bukungeno muntu mbona ngosoka ku Nairobi kebi chonga no muntu ngambona ngosoka ku Nairobi ndungusi ndoje abuna karabono oroje suneka chibara ibere ne chitoji chimuleke tega gatia na mira no kebi cho ngai no muntu ngara seketori muntu gote automatically gabu kero kori automatically gabu igore nyamire town mwanya mwanga nsemo advocate muntu gote biga kono nada kitembo lili swala on that note.